Specijalna hiruška bolnica Parks dr. Dragi osnovana je 1993. godine u Novom Sadu kao prva privatna zdravstvena ustanova sa stacionarom. U sklopu bolnice postoje 3 uzajamno povezane organizacione jedinice: ambulantno-dijagnostička jedinica, stacionar i operacioni blok. Bolnica Parks ima 2 operacione sale, znači za sada, koje zadovoljavaju sve propisane uslove, uz najsavremeniju opremu, znači i sredstva, odnosno materijale koje primenjuju, znači na najvišem mogućem nivou. Sala može da, odnosno u operativnim salama mogu da se izvedu najsloženiji operativni zahvati, pa naravno samim tim i oni jednostavniji, i prilagođena je za izvođenje i laparoskopskih procedura, prema tome ima laparoskopski stup sa svom pripadajućom opremom. Operaciona sala je mesto gde je posebno obučen tim različitih specijalnosti na čelu sa operaterom skoncentrisan na jedan cilj: pomoći pacijentu da reši svoj zdravstveni problem na najbolji način. Svaka operacija za hirurga je jedinstvena, ali se svakoj operaciji pristupa isto. Pre ulaska u operacionu salu, naravno da čovjek može psihički da se pripremi, znači, ali isto tako podrazumeva i pranje ruku, odnosno hiruško pranje ruku, oblačenje sterilnog hiruškog materijala, znači i ulazak u operacionu salu. Pranje ruku ima svoj, da kažem, redosled radnji, pri čemu prvo idemo na mehaničko pranje ruku, u smislu da li sapunom ili u današnje vreme sa raznim deterđentima, znači ili drugim sredstvima, gde se ruka pere, odnosno hiruško pranje podrazumeva pranje šake, odnosno prstiju, pa zatim silazak na podlakticu do lakta i od zauzimanja određenog položaja, znači načina kako se sliva voda, znači da bi se mehanički spravile ruke. Taj proces treba da traje jedno određeno vreme, jer na taj način, da kažemo, uništavamo, odnosno speremo nečistoće iz onih dubljih slojeva kože. Kada se završi sve to, u današnje vreme posušimo ruke i nakon toga primenjujemo neku drugu vrstu dezinfekcijnog sredstava, pri čemu vršimo dezinfekciju ruku. Ne možemo pričamo o sterilnosti, jer sterilnost se postiže na nekim materijalima, a ne na ruci. Kada se završi to, pristupamo instrumentarke koja, ako je još uvijek mokre ruke, ona daje peškirić, da obrišemo to, i nakon toga nas oblači hiruški u mantil. Tačno postoji način kako se oblači sterilne ruke i tek u tim situacijama pristupate operativnom polju. Tim na koji nailazite kada uđete u hirušku salu jeste anesteziolog sa anestetičarom, medicinskim tehničarom koji pomaže u uvođenju bolesnika u operacionu salu, i dalje pripremi pacijenta neposredno pre operacije u operacionoj sali zajedno sa anesteziologom, davanje određenih anestetika i uvođenje u anesteziju. Zatim se tu nalazi 2 instrumentarke, od kojih je jedna, kako mi to kažemo, žargonski oprana, ona i koja vam pomaže tokom operativnog zahvata, i još jedna instrumentarka koja pomože oko dodavanja sterilnog materijala. Potom se nalazi 1 ili 2 asistenta u zavisnosti od obima operativnog zahvata. Ako se radi o manjim operativnim zahvatima, tada je dovoljan 1 asistent, međutim već kod ozbiljnijih operativnih zahvata, bilo bi dobro da imamo pomoć 2 asistenta. To je otprilike neka minimum tim, naravno hirurga koji je vođa čitavog tima, koji operiše pacijenta. Svaka operacija mora da ima dobro razrađenu podelu učesnika, kao i dobro razrađenu podelu posla i način izvođenja. To zapravo i liči na dobar tim u sportu. Svako zna svoje mesto, svoj posao, a cilj je najbolje za pacijenta. Samo tako taj tim osvaja pobede protiv bolesti. Anesteziolog je taj koji pre svake hiruške intervencije treba da donese odluku koja vrsta anestezije je za pacijenta najbolja. Da predoči situaciju pacijentu, eventualno njegovoj porodici, i da pacijenta provede kroz intervenciju na najbezbedniji mogući način. Isto tako, nakon operacije
anesteziolog kontroliše vitalne parametre pacijenta i preduzima sve neophodne mere da se stanje pacijenta održi u najboljem mogućem nivou i da on izlečen ode svojoj kući. Svaka hirurgija je u stvari jedan atak na organizam. Znači, patološki proces koji se nalazi u organizmu je teško ili nije uopšte dostupan ako se ne nanese nova povreda, znači nova povreda ili incizija ili sečenje u samog organizma. Prema tome, anesteziolog ima jednu veoma značajnu ulogu da svo vreme operacije održava stabilnost pacijenta kao da se nad njim ne vrši nikakav dodatni atak, odnosno nikakva dodatna agresija ili hirurška intervencija. To je na prvom mestu bitno za samoga pacijenta, ali ni hirurg ne može da izvede operaciju sigurno ili kompletno ili ono što je planirao ako pacijent nije u dovoljno stabilnom stanju da iznese nekad veoma zahtevne hirurške procedure. Bez obzira o kakvoj vrsti anestezije je reč, koja vrsta anestezije se sprovodi, anesteziolog je taj koji neprestano vodi računa o pacijentu, posmatra ga, prati njegove vitalne parametre i na osnovu ponašanja pacijenta zaključuje da li pacijent eventualno osjeća neki bol, da li se dešava neka situacija koja bi mogla loše da se završi po pacijenta. Znači, anesteziolog svojim prisustvom u stvari obezbeđuje pacijentu apsolutnu sigurnost tokom intervencije. U hirurgiji su dobro poznate procedure kojima se rešava zdravstveni problem. To dobro zna svaki učesnik tima u sali za operacije. Hirurška procedura je vrlo složena stvar i stvar je timskog rada. Naravno da jako puno stvari zavisi od hirurga i od anesteziologa, ali uigranost ekipe, znači predviđanje onoga šta će se dešavati, koji su sledeći koraci su ključni u dužini trajanja operativnog zahvata, sprečavanju nastanka komplikacija, a uz manje komplikacije bolji su rezultati. Što operativni zahvat kraće traje, znači izlaganje bolesnika, znači tim rizicima je minimalno. Prema tome, uz odgovarajuću opremu, uigranost tima, znači rezultati moraju da budu odlični, odnosno zadovoljavajući, da kažem. Specijalna hirurška bolnica Parks Dr. Dragi u Novom Sadu je mesto u kome se zdravstveni problem otkrije i otkloni operacijom. I tako već nekoliko decenija. Gleda se u budućnost i zdravlje.